ቤት ኪራይ ለመክፈል እየሞከርኩኝ ነው ለትምህርት ቤትም እየሞከርኩኝ ነው ለልጆችን ምግብ እየሞከርኩኝ ነው ሚስቴን ለማሳከም እየሞከርኩኝ ነው ብድሬን ለመክፈል እየሞከርኩኝ ነው ሁሉ ሰው እንደኔ እየሞከረ ነው ይሄ አከራዬ ጠዋት ይነሳና በር ላይ ቆሞ ይጠብቀኝና 2 ወር ሞልቶሃል ክራይ ሳትከፍል ብሎ ይቆጣና የምከፍለው መስሎት እጁ ይዘረጋና እኔም በተራዬ እየሞከርኩ ነው በማለት መልሴ እጮህበታለሁ ሁሉም ሰው እንደኔ እየሞከረ ነው የኑሮ ሁኔታ እንደምታውቁት Let go Yashiro It's a remix Bills on the table, stressing on me head Rent due tomorrow, landlord want me dead Kids need school fee, books and bread Fridge looking empty, tears my wife, she shed She sleep on the bed Medicine done, night turn cold when the daylight gone Pocket full of prayers, wallet now response Then me wake every day and me press on Landlord a knock on the door real loud Me telling me she boss, me not proud Life get rough, me still not bow Me a try right now Me not tell him lock, not tell him lock Uno kabedella, yasi no take a fire His bonum cement, as I am a fast Homie a stalker, but it took me ችግሩን ይረሳል